एकदम भिड जान्छ पुरै मैले गाडी त्यो पज गर्न मिल्छ क्या हेरी यतापट्टि रोक्नु पऱ्यो नि हेरी यहाँ त साइडमा रोक्ने हो यसको पछाडि देख्न पाउँदैन किरो भएछ होइन त्यता नि देखाएर यता बाटो त्यो लाउनु जस्तो आइडिया cukup diserta tuh soalnya itu tadi kan lagi Iya mau di mana buat yang bisa sampai mau di ठीक है हम gitu hal-hal masih termisin saja yang ada tuh pasti lah itu cukup nanti yang ini pos निकालेर हाम्रो भन्दै किरातिर लाउनु पर्यो उडोलर हाल्नु होइन हाल्नु त्यतिकै समेल्न पर्दैन समेल्दैन नि बेला त फेरि बाले मौरी दिन ठुल्ठुलो